Start trke, blaga prenost s polja za Daltona i Niko Rožu, ali neće to čelo da Lamona sa Oskarom Ožvarom. Daleko na trećoj poziciji su Atena i Geza Janković. 1600 metara iskušenja, dvoboj za diktiranje tempa između iznutra Lamone i Oskara Ožvara i iz polja Daltona sa Ildikom Rožom. Lamona, petogodišnjak starog Krauna i Lorinde opet ima blagu prednost u odnosu na Daltona koji je pak od Dujipija i Kobile Doli Belekleta, gde je Dalton, Oskar Ožvar vozi Lamonu i dalje daleko na začelju Atena i Geza Janković. Vidjet ćemo da li može nešto više Atena najprije u kontrapravcu, onda i u završnom pravcu trke od mravnih snaga na 1600 metara. Lamona, Oskar Ožvar, druga pozicija, Dalton i Ilko Roža. Stopila se ta prednost koju su imali Lamona i Dalton u odnosu na Atenu i Gezu Jankovića. Sad, da li će Atena uspeti da reši enigmu zvanu najpred Dalton to hoće uspeti, a sada ispred sebe ima Lamonu i to uspeva Atena. Atena je očas posla izbila na čelo sa Gezom Jankovićem trke duge 1600 metara. Atena i Geza Janković krstare staza u konjičkog kluba Bačka, ali ponovo želi to čelo Lamona sa Oskarom Ožvarom i vraća prednost Lamona pa Atena pa Dalton. Trojac ove trke, Lamona će prva uletiti u ciljni pravac, ali da li će izdržati do posljednjih metara na čelu. Lamona ide prvi špur kroz sredinu, je Atena skroz polja Dalton, hoće li Dalton bar do drugog mesta, čini se da ne, ide napred Lamona i Oskar Ožvar, Lamona i Oskar Ožvar, prvi prolaze kroz cilja, ipak Dalton uspeva da uhvati Atenu sa Gezom Jankovićem.